Jadi kadongan arong masada cerita kudangi. Jadi desa ada luat di sada desa arong ma rapat di baen uluan memang kepala desa dangi. Jadi di rapat tuh memang kebetulan hurangin akak kursi jai. Jadi ipabuat yang maka kursi tu kata kepala desa. Dapat jual dibuat ma kursi sian sekolah dangi ibu ma kursi sekolah. Kursi nasa sekolah rohet-rohet sudi. Gudang na rohet-rohet baru muse dibahani hurang kope dibuat muse kursi sian lapo. Kursi sian lapon maget dak sudi madengkal. Hurala hurang dope dibuat muse kursi sian gereja dangi dibuat kursi sian gereja. Jadi sa mana tulu kursi di pangarapotani. Jadi singkat cerita makatata ma akka kursi na tulod dangi roma kursi na siya lapoin na kang. Ay ho sedia ho basa rohet-rohet to kursi namatu na sa sekolah. Ay au sa sekolah daw. Ay benar rohet-rohet pe au. Buhama kada denakon. Hol nama goyang-goyang do di kursi tiap hari na. Jadi roma muse kursi na siya garizon. Isu kuma kursi na lapon. Ho sedia ho yesi ko bang. Ale madenggal ti na kan. Mulaw sa lapo daw. Ay buhama dang madenggal ay sipataro marjogeti manotori akka ama-ama di lapo na kan. Jadi madenggal ma jelas ay terus dai huduli tiap hari holan na huduli akka solma apalagi akka ama-ama na muse. Widutin na kan. Jadi dungi roma muse halaki manuku kalaki na dua ho sedia ho na basa kotor hiko merebu-ebu ho ay kursi sedia do ho na madangi. Jadi roma kursi na sa gereja idok kumasongonon. Mula ada kursi sa gereja daw. Uban na merebu-ebu piao dang kotor iberet kamu. Ay buhama ay nga jarang be mergereja akka jemati. Mulu mergereja be halaki. Telumo be akka mamai. Hola ditik kita baru do tik hari Natalin na. Sadana di hari Paskah. Iya mai rokon na kursi sa gereja. Jadi isa ada cerita manang sada